Ia tu le mai sui Faleata tolu. Patala fatsuli. Kai mulai menua lo fiong fon. Taua ia tu la fono o forsia ni taya o rua im ta por fa vai o tatu tal noina. Fa vai sia su. E longo ia se ta o konga ta un suia. Ia a foi fatia o sol. Ia anga fa Palemene lo fio. Le tatu se iluma. Ia ile si tatu tu la fono ia. Ole Mata upun nei. Na batut Palemene o le si tu on mota. Tu angai. Ya, le ho to mai o le ho tu tu angai, le te tu angai. Ta fe se ia mana tu le tai. Ina wa mai al tato palo tale na umani. Ya ta u ni susui. Na be vesi ya su sen. O te fa fetai ile tu en le taia. O to a mai le tu la fonu ni. O mo wa sa mo no. Fa iso manatu. Ta o tele. O tele to a mai o ta o kulne. Ele fa pala ngi hodi. If you can't speak the truth will find itself to speak on its own. Tolu amen alenga na vesi ta to no mai afenga palot. Mua on numela pe lima pe ono lua o le time activate time fa nga ai su sen tolu o le numela forsia koro after le tua le fa sa o mate lo no winga la sa o mai la matanga le tu sa o mai la matanga le wotu le ombo after tanga pepa en fa solo tu e lima after te matai par mi tu le ana achieve le ono ele te mo mia wala uli matas nala tato besi sa fa iva si de uli matas e tailo o afenista usanga to si ye no melao sit ai ta o pia na tai mia ka ko ka non hakai a mia kai le fa mo dinga su sei o limatas ona winga ama palota a toa ele to activating ale tu la fon o sia ta hawa le wa ave ta to fa ta hawa tina ile mo kai fo sa mo ni se tunu o ris fala ko tonga ai me lifa ye la langi e ta fo ta to fa me fa longo e ta to fa vai le tua as long o me ta to fa ye tu sa ye fina ngalo le tua Yo ngat fon ftelai o me le lo fio ngai Ia malia lau fiong sui malu Faleata baru poina sa longa sei tu lai mane. Le sui. dai se nganga e ka la vele sa no ngal sui mal to. o lewa tato ho tonu an ta upu ele te tau na tato fa mo wina mele ad lau fiong o fe tonu wa ta oto ele talion ta upu nei na vesi e fa ngapa o fe tonu ala o fiong al fong stelai e ta oto ai le se fulu pasene le lima su tasti o fea le o tato wanga i nei e mai le nu mela sa tato leta li ton wina ale la wanga i mai nei mo mori e fa amo ia le ono len tato pisai ala le mele fa sa o le mele a tato o i matematika onga le la mai le min stawa onga. What is the 10% of 51? Ole altabi, ole lima. Alala mele la met Palemene. E fa tau sei. Ole alala la wo fiong al fong telai. Tau an fa menino mele. Dango inta to besia. Na to e fa o popo ai wa uma na fa tu la fono pe no fa yatu. Termina le tu sa fa no fo. Le se fulu pasene, la le tali le sa avem tai termina e lima. Ama walo le lima, wala ba. Ala mele ufai. Ya le ala mono mai ale la o batwar se. Le me fi fa sa. La le o fiong al fong tele, te vesiriat. Lua fi. Ama ina la o fa moi. Ona fa sa o ila ia mo lu mana. Pelo fa lal. Le me fi fa sa. To. Sa fa fuluiva ia sui momoa.
le ana whaangai le fo le supa sene lima. O na si ilo le tatu mai palo whenga palota. Le na si iai ana fo e lua. O na lima suta silo lea, le na leo te tula e tuai. E whamalvalean mele tuna i mere sui lea. E leo tala lo e lua ia whainumela. Na te wai whaamai mai whasuiva. 4.9 e lima. Ona te lola e na ua toe whapopo e a sue lua pai whasuiva. I le lima sutasi au le whainga palot. Le te luai. Ona lima sutasi e lea. O le supa sedela lima sutasi pe a run up. E le round down. Ale ko fa mai il professor Melkau. E wole ai. Le palot e sednasi. E ono. Ai wa mai la fa sa o be tu la ilo. Ya mela lo fio ga fo te lai. Lo tu la e tu se fa sa o se le tu la so mai su ile. Ya, we e na tu. O no fo ya pa malu fo ile. Ya ono le we le unga fa sinonga pa malu fo ile. Finangalo lo fio ma su nga ai pa mo tol. Ya le tu danga na ono we ye fa unga fa sinonga. Ele tulanga lea ai sa wa oi tulanga sa wai tol manga Palemene ia la ofionga ele mafai na tineia upu o le mau hansa taru fai tu la fono nei ele fai foi na to ebe sea mafa mau maunga le tunu sa no na sa no ye te te ule tu ngani ta upu le ia aula wa vat ai mali ele ai o tele fa valvalea fa fo ia tua upuna a tonu o laula bale mau e te tausili pe e te poto ese fale a onga na ta qualify mai ai ese a laua fionga na ave er malo fa a onga o a fa a onga tu peru to mama lu tina le se senga de na ta investe ta pati mai ai ia ia manatu lo fionga le tu Tala no atu le mela le tala no il paseno il fast river. Mal paseno le lima sutas ale tulangan na ale sa fa le ula le lungol fo sa tau le mal la mai ia fa sa ongal la ia la o kionga pong telai o le upule o fai fa luma so e va le le tunu la o fiam o le upule na le fai mai so ia fa te uma o ia tonu ale le faia ia la o fianga o ia tonu ale le faia le upula ai le faia ya le na la fo mai se la ia le o tonu ale nga ia le pa o se o le manatu o fu mai la le fu fuat o le tala no le manatu ia manatu fu mai fu lo matua na te ia ia wa ia manatu fo ia ole a fo ilo la ki le ke ia si baba ai le ia tato pa momonga ia na tato tano le tulanga le o ia manatu pa marulu ia ole a tato fa wa pen sa nga su ko la tolu ia ma di me su fa la tolu le wa pa ko mai ia o sa tala le wa ia le fa unga fa sinonga ia tato wa ngai lumama le la o yel no melon na mai ele unga function court of appeal the highest court tono samo e o tato mo mutai lona lua la o fiong le activating time taimi fa ngai la le fi naunga sa ma tu tal no tsoi fa manin no fa ata to o fa vai la fu vai no fa ole e lua me ole Palemene ma le fono au fa tu la fu ole Palemene wa fi ai a fi ai le au magun malo al fono au fa tu la fono legislation tato o sui la ia wa mai ne tina fa tai sui ngale wa mai fa tai ele o lo te ai le avea o tina ma sui usfono o Palemene sui ma o Palemene le legislative assembly lo no winga tu sa umma ta to ya ta tina ia la mai lo winga la fa talanga la o fiu ana activator tu sa ia fa vai ta no
e loa le general election activate loa e le ai service le lau mai nei whasaonga e tuku i tual mele na whai mai whansinonga se i ia whai ngā palo talaiti tasi la le vaenga o tui tau talai o sui neo tina le na mai tula fono te mai suinga o sui e fono a whai tula fono sui e Palemene tusa la tua iam tato o lea taimi e mai tonu o sui mamaru o Palemene a whai ora tūlanga le iai o lono winga a whai e ni lui ni petitions i taimi o palota e tau whana na tu umai tua se i maa hea futa a mai le whai tau o whai o Palemene a wā le taimi lea lau whiunga ana matua a vesi o la lau mai le fia o ese o foa o nei tuma o nei vang whai ma te ta a le tala matoloia e le mawhai tau o ese le ngai le iloa pe fia le porong o wai mawhai na o whai tau o whai o Palemene lima tolu lima whai lima mono le ala le hei ta iani ia te te fia o tuol mena ana o ese wha marosia a mai le kwaro ia nau tō silfi sa rufu vat le o rufu fitu tol po le ngal le lau a mai le tūlanga i tina ia o te le lango ina le a whai e wha apea le whai ngō sita tina e te tau tusa le Palemene i sui e le mautinoa sui o lo challenge po lo lui la tu palota i kamsino e le ngata idea o sui ala fa ngo sui tina e moni o sui tina e li palota ina Samoa na palota i tu malo e le palota ina foi tu malo with the intention mal mona tu alu e ve sui o Samoa pa le na palota i tu malo e fai mo la to sui a malo sui o lato a wha ngāle, pasene, sui o lato. E mamalu e na, o whai ngō whia e. E sa mea la ta oe fōr sui o Samoa, e li palo ka ini Samoa, ato. Na rona tu malo, o le ni palo tei. O le si vai, o le forum, o le, ya, ngalo le kule no vital noi. Ile, la tu fatasi le Palemene le kwaro e te tau ona manino le vaenga le ali amateina le na usul fon malu le Palemene a pe on sa no sta so sum man a fai nei a mo paro talai ti a pe mai to su yel numero e to su ya to ala to su ya to o le ala le e fai ngata ia fa atani ia fai tau fa i man ngal wenga le Palemene ini palota light pon tunang fa pena e te tau an fa manino le vaenga le no fa manino ia au fionga ile fonga fono ona i manatu na ile kai ile tato tu la fono fa tai tu ma wala manoe ta noa iso vaenga ni ia ai ole 0% o lima tasi la ufio ole 5.1 ele ni whaftaila. Ia, whaftai mo le tauranga wāna tātou tula punta kwa ofi.